Pre nešto oko 60 godina Kalemegdan je postao najveći beogradski park i jedno od omiljenih mesta za odmor Beograđa. Tokom prethodnih 2000 godina, manje ili više, skoro čitav kulturni život grada i odmaranje naših sugrađana se odvijao baš na ovom mestu, pa su studenti arhitekture pokušali da ponovo ožive taj Kalemegdan. Grad se vraća na mesto odakle je i nikao. Uz pomoć bilborda na kojima su prikazane fasade, studenti arhitekture su od kalemegdanskih zidina napravili pravu ulicu. Da bi sve delovalo uverljivije, tu je veš koji se suši na prozorima, saksije sa cvećem, pa čak i poštanski sandučići sa računima namenjeni nekadašnjim vladarima Beograda. Znači, birali smo određene zgrade koje ćemo da slikamo, znači bez terasa, bez 3D elemenata, da bi one u suštini, svi 3D elementi su dodavani kao cveće i tako to. Koliko ulica izgleda realno dokazuje i to što su posetioci ispred virtualne lokalne kafane stvarno zaseli, a neki su zaigrali šah kao da su u svom dvorištu. Autori kažu da im je cilj i bio ne da simuliraju urbanost, već da je emituju. 3-4 dana kako ovo nameštamo, kako dignemo koju fasadu, tako razni turisti dotrče i slikaju se ispred nje. Ima jedna ovde sa otvorenim vratima, oni dolaze i čkilje unutra kao da nekog ima, slikaju se sa tim. Juče jedna kuca došla ovde uz ovu banderu i završila ono što kuca obično rade uz banderu. Znači i ona je shvatila da je to ovde normalno. Ova improvizovana ulica inače nosi ime Nikole Doksata de Moreza, graditelja koji je u prvoj polovini 18. veka imao zadatak da obnovi i ojača upravo ovo utvrđenje, a koji je tragično nastradao podno zidina Kalemegdana, pošto su ga austrijske carske vlasti optužile za veleizdaju i pogubile. Zvonko Ninkov, Fox televizija.